Ka election committee jog United Democratic Party Mausan Ram Circle hadin mekela yashong perkhat saniba da kinong kitkam mahakmat jongki khatsan tali ki zone bat ki unit beper ki bakantup ikerang ba kilong kme bat ki samla ki bahap hapo ka Mausan Ram constituency hadin mekela don gomba sangut ki bapan tiket banikun election MDC nagni ka constituency na pedeng kini ki sangut nagaliang jong ka election committee jong ki UDP Mausan Ram Circle ha karpu praterik unok pra arjar arpsau kilo yo ban pentip pajba ha office jong ka party ha Mausan Ram ya ka kerteng uba suli lengdo kum ukertong ye monlang uba nikon ya ka election MDC na Mausan Ram constituency uba suli lengdo kum ukertong monlang jong ka UDP Mausan Ram Circle ulai ke jingkhublai ya ki pajba baro kumju ro ya ka election committee jong ka UDP Mausan Ram Circle bai kala manjur ya ka kerteng jong u kum ukertong uban sayakun ya ka election MDC ka bansawan bat udon ro ke jingkerman scam ba on poi ha ka thong jong ka jingjap ha ka ju ka por uba ulan singsuin amali ulai thu ba don shibun ki riurang ba ki balapan tiket na ka party UDP na Mausan Ram constituency henry ki pajba ikala manjur lang baro ya ka kerteng jong ba suli langdo kum ukertong monlang. Idon katimbok nomor ba ni shua bangin recommend you candidate siya state election committee ngidon da ka election committee hane po ka circle te ka committee hi baro kawai kilo ya manjur ba recommend ya ka kateng ni basli lundo ban long official candidate nang ne ka arpusan Mausan Ram konstitusi siya ka arpusan election siya ka election ka bansalongsian siya ka HCDC to ya kani ka kerteng ngingila recommend bat ka nginpa po ka state election committee ban declare ka kerteng yung ibon long official candidate ni apply kibun kidon gila bandon handu khandai si pomun tangi bela submit kibasungu code ya ka bor bani adai bai paba ka datang sana tenrei wala da kim kini wala da kim yo ai ka tiket kim don ka mesim ni le persya kidon ka mesim ni tilang bangi bat punjau yu candidate ubangi la recommend apa kong so I play ya ka parti jong ka UDP po Mausan Ram constituency ya ka ba kala ibit kianga manlong kandidat MDC alus nam arjar pusan te hagen ti jong parti long ba kila kot ka application ila don sanut ki be apply ten rei hadin ba kilesiong ba kilajit ke selection committee de selection committee kala siong perkat sani ba bat cisur cidur kala recommend ya ka teng jonga bat menta kilara haka meeting mentang sini bat lai menjulang porok ban declare no ba nganlong official candidate jong ka UDP arpusan Mausan Ram UDP ba nganlong candidate MDC na ya kerman ba ublay trakanrat yaram nanti nga kidon jitut sakamet kapat mulumala tenre ublay ulak prilat yang ngam ta bangala klan kerman ba kunilang nanti nga ba ngini tris tomalang baro kum ka parti kerman scam ba ngini yo ya ka thong jong ka